ya anikhawe khona abanamaphepha nathi bakhona bakithi abasemazweni abanamaphepha ukuthi bahambe yes abanamaphepha yazi inkinga yamaphepha ya ma wena uhamba uye ake ngithi eMalawi ya uhlala 1 month ya nathi ke laba esibadinga la ilaba bama 1 month or 3 months bakhona nje abasebenzayo balapha emzansi abasebenza ko UK koba yes ya yes ya esingekho la ya beletha sona ukuze ingane zethu ikwazi ukuthi zithole ulwazi olukhulu olubuye eAfrika ya kunalaba bakhile-ke nalaba abathengisa ama-drugs Ajaje mawufuna ukuklina asikhuculule konke kubuyele ekhaya kuzobuya abarayi. Uthi ngalabantu abacabanga ukuthi yonke lento le yenziwa ngoba ama-South African anezonofobia. Asinayo izinofobia afuna ukulungisa indawo yethu. Angithi into eyenza ukuthi sikhale ngale masithi abantu akuyovota. Thina ake ngithi njengami nje MK makithi